will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Shalom, shalom, ele sofa manu malo Yesu Kiriso, o te whaatalo whaatuai le nei afiafi, se tasi fo i nei o whaapoponga le a onanga le Global Kingdom TV channel, e alai le polkala me o Isaraelu, o le Nuu Paia, o Israel, the Holy Nation. O le nei afiafi, o le a tatou wawa ai ai, I le toi fausia ina lea o le malo o Isaraelu, pe ona whamanatuina Isaraelu le masina o me. O se fofuanga a le atua, po o se fofuanga se se a laulangi, le toi fausia ina o Isaraelu. Is it a miracle or is it a mistake made by the United Nations? Tato te, o se mata upuna, tato te papa ai ai. O na o le nei masina na whamanatuina ia Isaraelu. Lona tū o tasi a pena ia le tasi iwa whawalu. Ai le amataina le talanoanga le mata upu e pe o na tuina atu. A lau amataina I le tato volkalame le tatalo. Vi ia oilo mato tama. Patai tama I avanoa wa e au mai mato te Pava ai ai lau fionga pa ia ma mato whaatala noa ina mata upu. E whaasino I lo malo Isaraelu ma le nuu na e whiriwhiria. Le nei afiafi o te talo ai lau fio I lau whaunga I lau awhawhine I alu ma le mana lau upu ma I e whaamanatu mai fwoi mea na suesuina ma whaitawina. I e whaamanuia I e o le a whaalongolongo mai le nei afiafi Ia apea le nei mata upu o se whawhangu o se whaamanatu o se awa o ngā fwoi mo I mātou. Ina ia mātou I loa o fuafuanga ma o pola kalama. Father, I thank you for your word. I thank you for your son Yeshua. I thank you for your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen and amen. O te toi whaatalo whaatuai le nei afiafi I le swafa manu malo Yesu Kiriso, I le sunga whapenga ngai a Pastor Mike, pa le toi a Sarah, I e mese foi I a paanga, ma wo mai e masani o le Global Kingdom TV channel. Ala whatu foi a Sister Nancy Wolf I Pamasinov, I a mai lato umala ma o au aunam whale tua, o auna le tua o loo lato whaasoaina le upo le tua e ala I le nei ala leo. O le upo le tua e alo ma le mana ma e mamana le upo le tua. Ai so se taimi lava e mawai lewa no e whaasoa le upo le tua. It's not something we take lightly. When we come on here in public to share God's word, e tātou te sue lava I tātou I a te tātou, e peona tātou I loa. O le awhionga pa ia le atua, o le whaata lea. Mo I tātou, tātou te loa, I le whina ngalo o le atua. E tātou te loa I foi, ia mea te tauna o whaale toni o tātou tangata, e te tau o na whaale lei. Le nei vai le masina o me e tele ni aso whaapitoa na whaamanatu e Isaraelu. E pe ona iai nei polo kalame o Isaraelu o le Nuu Paia. O ma o se porkalame e whaatala noa I nai mata upu e whaasino ia Isaraelu. Ma tātou te wawa ailea I whaamaumaunga a le tusipa ia. I ele ngatai fo ilea o whaamaumaunga tala whaasolo pito a tangata iutaia po ole malo o Isaraelu. E pēla ona tu atu lunga ngā o le toi fausia ina o le malo o Isaraelu but the rebirth of the nation of Israel in 1948. O se, is it a miracle or is it a mistake? O se vābenga na whaia I le atua. Po o se whai unga se na whai e malo au whaatasi. Well, we'll find the answer before the end of the program.
O le masino o me, e tele aso whaapitoa, whaamanatu ai le toi whausiaina o le malo Isaraelu i le tasiva whaabalu. Le whaamanatu i nai o le tū whaatasi o Yerusalema o le sa vailuaina. Na pūlea e tangata yutaia le situ ai pūlea e Yoritana ia le tū i sasae o Yerusalema ai le tasiva o no fitu i le masina lava o me ia lena toi tu whaatasi a Yerusalema i lalo o le pūlenga po le vainga a Isaraelu. So o le nei la tausanga o pua whaamanatu ai le fitu valu tausanga taluna toi fausiaina le malo o Isaraelu. But you know, as the Jewish people say, 3,000 years old and 78 years young. Pea tātou papa ai ai I tala whaasolo pito tu ina mai e le awhionga pa ia le atua. Pea ova ma le tolu awhi tausanga taluna fausiaina le malo o Isaraelu. Ai ono o le nei vai tau, tātou te toe wa ai ai, o le tasiva whaavalu, na toe fausiaina ai le malo o Isaraelu. O le aso o le tūto o tasi, o Yom Hatzmaut, I le ngangana e Peru. O se aso e oli te lea I tangata Isaraelu. Ma e maofai foi, ona o ova ma le lua awhi tau sanga, o whaatawhi e seina tangata Iutaia po tangata Isaraelu mai I lau ele o le Nuu Paia. Ai o le tasiva whaavalu wa iai le mali lienga a malo au whaatasi e toi fausiaina le malo o Isaraelu. Ai le na o se aso oli mo tangata Isaraelu. Ai o le aso mua ai le I o le aso I whaamanatu ai le aso tūto o tasi o Isaraelu. E whaamanatu ai e lato e manatua. It's a memorial day for the fallen soldier o Yom HaSikaron. E manatua ai ia fita wa mali liu sa puipuia Isaraelu I ele ngata o taua e o so whai mai e fili o Isaraelu ia e me se fo ia terror attacks I to tonu lava o le malo o Isaraelu. Ua toi le tasiva whaabalu pena tauinatu toi fausiena le malo o Isaraelu o the rebirth of the nation of Israel. O le toʻatele o tangata Iutaia ia e me se foʻi au kirisiano. E le toi fausiaina ai o le malo o Isaraelu. O le tatou talitonunga. Ua whaataunuinga ai perewhitanga. E pe ona tūsia e le tusi paia. Now the rebirth of the nation of Israel, the Jews see it as well as Christians, some Christians. It is a fulfillment of prophecy. E siai tangata au le whaatsoe fausiaina le malo Isaraelu. E i tangata sa moe miti I le toe I le aso lea. E le I whiola I le taimi ua toe fausiaina I le malo Isaraelu. Ai sa lato ngā lulue ma whaia ni ngā luenga ina ia ma whaia I ona toe fausiaina le malo Isaraelu. I le tūtu o tasiai o Isaraelu, it came at a great cost. The day before Israel celebrate their independence, they commemorate, or as a memorial day, remembering the fallen soldiers. I le nei lai tausanga, e whapea o le hau whai o fita wa maliliu, talu mai I le fausiaina o le malo Israel. E lua lima afe, ono se lau fast fuluma le valu. E le ngata o tangata maliliu o tangata Iutaia ia o tangata alapi foi. Ai papa ai I le tala whaasolo pito o lea ai o sae tonu o the Middle East. E tele lava ia malo na pu lea. There are lots of different nations that was that were sovereign over the Middle East, this part of the Middle East, the Holy Land. O se tala paasolo pito lata mai na iai o le Ottoman Empire, e umalolo Ottoman Empire, o se mai loa ia le British Mandate. O le British Mandate la lena iai loa le mali lienga a malo au whaatasi,
ia toi fausiaina ia le malo Isaraelu ona o le lau fanua lea e langana nofo faatasi ai tangata Iutaia ma tangata alapi e tau i lato uma o tangata Palestina a wā o le ingo o le ai o po le lea lau ele le nawa i tau o Syria Palestine e tā ua fo i tangata Iutaia o tangata Palestina i lava i tau e tā ua fo i tangata alapi o Palestina ai le sapu le British Mandate na nofo faatasi ia e moni lava na nofo faatasi ai sa iai lava fe ese inga i le vao tangata alapi ma tangata Iutaia au mai e loa le plan le amalo au faatasi faapea ia vai luaina le laufanua pe le ele lea ia i se stete mo tangata alapi ia iai fo i se stete mo tangata Iutaia a ole mea ua tupu na te ena e tangata alapi le fuafuanga lea ai talia e tangata Iutaia a fai na talia e tangata alapi lea fuafuanga na tuina mai e malo au faatasi e te le atu lau fanua po ele o le ai paia lātou te maua ai peitai na lātou te ena e iei mafuaanga o loo faa mau na te ena ai e tangata alapi Manatua nana nofo faatasi lava tangata alapi ma tangata Iutaia i lea lau ele a o lalo le vaainga po le pulenga a le British Mandate ina ua te ena e tangata alapi le iai o se lātou se tete ma le se tete a tangata Iutaia i le lau ele o le Nuu Paia i sa iai ni polo a inga po se whaatanunga a tangata alapi mai i atu nuu tua oio Isaraelu ia ai kupito o Lebanona o Suria o Yoritana sa lātou fai mai i tangata alapi totonu o le lau ele po totonu o le Nuu Paia o ese mo naiba yaso ona toutou e fo i atu lea ona sa lātou fuafua e o ese tangata alapi ma le ai o le Nuu Paia ai ia lātou o so fai tangata Iutaia e umalona lātou o so fai tangata Iutaia ia ona toi fo i atu lea o tangata alapi e totonu o le Nuu Paia but something miraculous happened ai ele mea na tupu i le tasi iwa whaavalu lea na o so fai ai e malo nei ia malo alapi nei Isaraelu o Lebanona o Suria o Iraq ma ai kupito pe sosoani atu ai ia Saudi Arabia ia ai kupito i le oso fainga lea a malo alapi e oso fai le Nuu Paia pe oso fai ia le nuu fausia ina fou lava le nuu o Isaraelu something happened na faya ina ia nuu alapi lea sa tau te loa e se te tele o nuu alapi lo si o mia Isaraelu ai na manu malo Isaraelu o le fesili ai se awa manu malo ai ia le ami e se lai titi o au tau a Isaraelu ai to o tele au tau a malo te tele ia alapi e manatu ane whapea na aule atua maona tangata. Perhaps God was fighting for his people. O le finangalo e o le atua e toi fausia na Isaraelu. Po o se finangalo se a malo au fatas. Now, ina ua e se loa nei tangata ia Palestine an alapi ma le malo Isaraelu po o le o le lātou manatu e toi fo i atu ai ona ua whaia ina ia o lo tele la o lātou la o lo o avea ma refugees i te tonu lava o nu alapi na lātou e se ai e le ngata fo i lea sa iai lava fise e se inga tangata Iutaia ma tangata alapi i te tonu lau ele o nisi fo ia ono o leanga fo i o tangata Iutaia o tuli e se ai nisi o tangata alapi mo e se ai mo e o mai le taimi nei o loo iai lava fe ese inga. Pa e loo le fina ngalo lea o le atua. We know this is not God's plan. E le o le fina ngalo o le atua. Ia nofo fe ese ai. Ia nofo fe, ia fe vai ai tangata na ia fausia ina I lona fatusa. Okay.
le tasiva ona fitu. So na iai lo le malo o Isaraelu le tasiva whāwalu. Ia mantua la ana taliaina a tangata alapi le plan lea e ai le lato stete e le stete wa iai stete e lua, but they rejected, but the Jewish people accepted it. I lalo lava e ui lava ina wa maua e tangata iutaia ia o toi fausia ina le malo Isaraelu ma pule e tangata iutaia. Ai o le Nuu Paia sa vaaia e Yoritana ma Aikopito. Sa vaaia e Aikopito ia Gaza o the West Bank le ta'ua o Samaria ma iutaia ia ma le afa o Yerusalema. Tasi iwa ona fitu no toi oso whai foi ia le Nuu Paia e ami te tele ia a malo a lapi. I le tasi iwa ona fitu. Ia le mlealo na ma wa o le vaitauna sa pulea i ritana le afa o Yerusalema. Ai pulea i e tangata i taia le si afa Yerusalema. Ma sa whaasaina foi e ritana le toi watu tangata i taia. I lato I le aitu ai o loo iai no whoanga pa ia e whaasino i tangata i taia. Aina o so whai, toi o so whai, ma o le tau alona tolu ai lea i le tala whaasolo pito lata mai lava i le vā a Isaraelu ma le tau a tele alo tolu lea a Isaraelu ma nuu a lapi o loo si o mia Isaraelu po tua oi a Isaraelu. Na toi manu malo ai fo Isaraelu. E le ngatala na manu malo Israel awa toi maua Israelu. Ia no foanga ia sa pule ai kupito o Gaza o le West Bank o Samaria and Judea. Ia ma le East Jerusalem le na toi o le first time ma i le lua afe tausanga na toi pule ai tangata i utaia po tangata Israel. Ia le Jerusalem a toa walena vai luaina. It's called the reunification of Jerusalem. But do you know, e tātou te tala noa loa i le lau mua lea o Isaraelu. Tātou te mana tu ai ia ia le tupu o tāwita. Wa o ia lea he first established Jerusalem to be to be Israel's eternal capital. O lo ta ua mai nā le lua Samuel o 5. Tātou te lua mai. Ia na tele o leo malo ese o nu ese. Nau mai mapulea e le ngata o Yerusalema. Ia o aia a o le teimila nei ua toe maua e tangata iutaia. E le ngata ua toe fausia ina Isaraelu. A ua lato toe pulea ia Yerusalema atua. So I just want us to look. As if I tau ai inisio o whaamaumo. I just want to read an article. This article was written by the One for Israel organization based in Israel. O tangata iutaia ma tangata ala piolo ngā lulu e whaatasi ina ia momoli atu le whiau o le tala le lei laulangi. I'll just read a paragraph. The resurrection of Israel. For generations, Jewish people declared next year in Jerusalem at the end of every Passover Seder. And for 2,000 years, those words seem like an impossible pipe dream. Prayers have been going up 3 times a day for the entire time in exile, asking God to regather his scattered people and to restore his holy city. Israel's time out in the nation has been punctuated by persecution of varying degrees of severity, culminating, of course, in the Holocaust. Though the establishment of a Jewish homeland began long before that with the Balfour Declaration back in 1917, the near annihilation of the Jewish people was somehow a catalyst and a dam finally broke. God's hand that had scattered the exiles turned to regather them back into the land of their forefathers. Finally, Jewish people could live freely and safely in the indigenous homeland. I just want to highlight part of that paragraph. God's hand that has scattered the exiles turned to regather them back to the land of their forefathers. O le ao o le atua na whaata ape ape ina ai ona tangata.
na liliu e toe whaapotopotoina I lātou I le nuu o a lātou au ngā tama. So God scattered them out of the land, and also God gathered them back into the land. O te whiwhai tau atu le Jeremia se fulu ono, verse fulu lima e o se fulu ma le ono. Ai whaapea, o loo soifua Yehova o le na ave na e le whanau ngā Isaraelu, na le nuu le I tui mātu, ma nu uma na ia tūli ai I lātou, a wā o te whaafo I sia mai I lātou I lo lātou lau ele ele, na o fo I nātu I o lātou ta mā. Whauta, o te awi nātu tangata whaiwhaiwa to o tele, o lo whitalai mai ai Yehova, lātou te whaiwhaiwa ia te I lātou, e muli muli ane, o te awi nātu tangata tūli manu e to o tele, lātou te tūli ia te I lātou mai atu maunga uma, ma mawai vai o papa. Amen. Mai o lea tua na whaata ape ape ona tangata, o lea tua fo'i na te toe whaapoto mai ona tangata. Do you know it was never God's plan to bring division to the world? A tata whaita wai le kene se mua mua. Tato te loai, o le fufuanga o lea tua, ia manuia le lalolangi. I le kenese e se fululua, o loo ta ua mai ai, ia le whaamanu yanga a le atua ia Abrahamo. So in Genesis 1, we understand that it is God's plan to bless the world. O le whina ngaloa o le atua ma ana pofuanga, ia manuia tangata na ia pausiaina I lona wha tusa. Na fili fo e le atua le ainga e tasi, e ala mai ai le manuia I le lalangi, le ainga le o Abrahamo. Mana fili e fo e le atua, tangata Isaraelu, e momoli mai ai manuia I tonu o le lalonangi. E le ngata o le manuia, a o le malama ma whaalinga ma whiangainga. Na filifilia e le atua Isaraelu, e whaima au auna e avea maala e o mai ai le manuia a le atua inu ese. A whaila e tātou te o lava I fufuanga le atua, e talia loa e tangata o nu ese ia manuia ia na au mai le atua e ala I tangata Isaraelu, e te tau fo I ona tātou wha manuia ia Isaraelu. Pa o le mea watupu, e le wha maoni Isaraelu, e le mamoli maina o manuia mo lalangi, ma ua o mai foi tangata o nu ese I o loto leanga foi I manuia na wha manuia ai le atua ia Isaraelu. Ma e le o le fuafuanga na o le atua. God's plan is through the one family, the family of Abraham. His blessings will flow out into the world through the people of Israel, and then the nations receive it. Ia toe turn around ia tangata nu ese ma wha manuia ia Isaraelu. And all glory to God. E vi'i ai le atua. You know, it's not really about the nation of Israel. It's about the God of Israel. E tātou te loa ia. Na ia fo ini manatu o tangata iwitaia a. Ua sili atu I lātou, e whapeo I lātou o tangata. Na whiriwhilia a. Ai leo le fina ngalo ngā o le atua. Na whiriwhilia I lātou. Ina ia au mai ai manuia mo tangata o nu ese. So there were e ila le example na no whaalongo e se tasio o na le toa Isaraelu. Na mai ile example la na se whaateta inga mai ile ainga lea o Iosefa mai Jakopo. Na lave ai ai kupito ia Iosefa a le te mile na ave ai ia pa tangata le na whaatawina ia Iosefa I te tono ai kupito. Now, if we look at it, o Iosefa na tupunga mai,
ia Iakopo lena suia lona ingoa ia Isaraelu. Na anga lelei ai kupito ia Iosefa na avea fo'i Iosefa ma whaamanianga i te tono ai kupito. I teimi o na anga leanga ai ia le ainga o Iosefa ia ai kupito. Na avea ia Iosefa na hala atuai ia whaamanianga a le atua i te tonu o ai kupito. Ono o le poto ma le atamai na tuuina atu i ia Iosefa i le pūlenga na ia pisosoani ai. Ia manuia ia ai kupito. And vice versa. Na o na taimi na tupu ai le onge i te tonu o le ai o i te tonu o kanana. Ia lena atu ai loa ia uso o Iosefa i te tonu ai kupito e whaatau maini mea ono le onge. E na tātou te loa le tala, na i ulawa na o atu na toi move atu ale nu ia kopo mo na talii ma toi no nofo i te tonu o ai ese le silio na matangofie o ai kupito e pe ona wha tonu ina ai e Iosefa ma malia atu ai le loto o Farao. Whamai, na tupu tele le nuu i te tonu ai kupito. So that's an example of God blessing Israel and then Israel blessing the nations, and in return the nations blesses Israel. O le fufuanga ana o le atua ia o mai ana whaamanianga mai a Isaraelu whaamanuia nu ese ona toi liliwa tu leo nu ese e whaamanuia ia Isaraelu. Ai ona o tangata ma le fili o loo whaasau wā mai o loo taumawhai lava ia taumawhai awana i whaatau nuu ina fufuanga le atua. Lea e whiwaiwai ai ai, lea e te lea tau wale nei vai tau. But it was always God's plan to reconcile his people. E le manat e iai fufuanga le atua mo Isarael. E foi fufuanga le atua mo tātou o tangata nu ese. E le sili atu lesi i lesi. E iai fufuanga ina ia manuia ai le lalolangi. E le ngata manuia le lalolangi. Ai e mawalunga ai le vi inga o le atua. To glorify God. I love this. It says Israel has a role and a calling. The nation also has a calling. One is not better than the other. Both have different tasks to do. The goal of all this is God himself. O le taunu unga lava o le atua. Ia au auna tangata Isaraelu I le atua. Au auna fo'i tangata nu ese le atua. Manuia le lalolangi uma. Mawalunga le vi inga o le atua. Pa uona o le sau fo'i le te apolo. Ua le o ngā tutu sai. Ia mea tātou te whaia. Ia male whina ngalo o le atua. O te whiwhai tau atu le kene se fululua whaip mua e o le tolu. Ua wheta lai mai e o vai a Abrahamo. Ia tū ua e oe lo nuu ma tangata lo nuu ma le a inga o lo tamā. Ai alu atu I se nuu o te whaasino atu ai I atu oe. O te whaia oe ma nuu tele. O te whaamamaluina. O te whaamanuia fo I atu oe. O te matua whaamamaluina lo ingoa e manuia fo I oe. O te whaamani atu I atu I lātou oe whaamanuia I atu oe. O te whaamalai atu fo I atu I lātou oe whetuu I atu oe. E manuia fo I atu oe o ainga uma o le lalalangi. So, through one family, all the families of the earth will be blessed. Manaya foi ia le tata whaitau foi I le Isaia sefulu iwa whai po lua tolu e o le lua sumalima. O le aso e whai ai le ala tele, e fua mai ai kupito e o Asuria, e o atu Asuria, e o atu Asuria e kupito. E o mai foi ai kupito e Asuria. E au auna foi ai kupito whaatasi ma Asuria. O le aso e whai ai Isaraelu ma tolu o nuu, e whaatasi ma ai kupito ma Asuria. E whai ma mea e manu I ai I te tonu o le lalolangi.
E whaamanuia i o wau au i ata i lātou. E whapea mai, ia manuia lo unu o aiku pita ma Asuria le ngaluenga o lima, a toa ma lo tofi o Isaraelu. There's a beautiful blessing here. We read it in Genesis 12 and we read in Isaiah 19. Ai o man vai tau nei. I o atu nu ai i o loo ta ua mai e le whaamanianga le tua. I o loo whaasanga tau lava i le malo o Isaraelu le nei vai tau. You know, we pray for Israel. Tato te talo mo Isaraelu leo ma pui pui. E te lo tangata wha mai e lo i ani tangata whaolaina i te tono Isaraelu. I tell you, e iei tangata o whaolaina i te tono Isaraelu. Tangata i utaia o lato i loa le fuafuanga le atua e ala lea o le Mesia ia ke riso Yesu o lato talia o lato au auna i le atua. So a lot of people say that Israel is not a Christian nation, and as a nation, rightly so, but there are so many believers. Te leo tangata tali tonu i le atua o te tono Isaraelu ia tātou te talo ai. E le ngata lai na tātou te talo mo Isaraelu. Tātou te talo foi mo o nuu tua o yo Isaraelu. O la tātai loa iai fo i fuafuanga le tua. Nā ape ese le loto leanga i o lato loto. E a lato i loa e le ngata na whaamanu ia le tua i Isaraelu. A o I lato, you know. And we know there'll become a day. There'll come a day. E toa te leai lato te loa. I le fina ngalo o le tua. Pa mai lo le fisili. Where do we see this repair happening? O whela tātou te vaia le nei whaalelenga. E amata ia te I tātou o atalia Yesu. Awana I tātou whaamasino ma te susunima ia Isaraelu. Tātou te whaamanuia ia Isaraelu ma te talo mo Isaraelu. Tātou te le whaamasino foi ma tātou whei tātou I tangata alapi o angaleanga ia Isaraelu. Tātou te talo foi mo I lātou. Ina ia whaapupula o lātou mata mo fufuanga le li ia Isaraelu. O fufuanga foi le atua mo I lātou. E pei ona iei fufuanga le atua mo I tātou. E ei fufuanga le tu mo oi ma e le te e le mea fuanga o tātou whanau fowinai. You know, we are born again for a reason. E le na o le whanau fowina ina whai leo tātou loto a tātou whanau fowina tātou te whaia le whina ngalo o le tua. Pa mai tātou te pālau tele le malo o le tua. O le asenga luenga o e whaia le nei o e tau. E te whalau tele e le malo o le tua. Aua e ngataina. Continue on doing what you're doing. Every time you prepare to share the word of God, you are enlarging the kingdom of God here on earth. O mātua fo'i o loanga le lei I lau whanau, o lau tausi lau whanau e ala I ala o le atua o lau whalau tele fo'i nā o le malo o le atua. O lau whaamaoni I tiute, o lau tātou whaamaoni I tiute e pai I tonu, o tātou ainga, o tātou whaiwhanga ruenga, ia ma ainga ua fo'i na mai e le atua mo I tātou, tātou te tausi maanga le lei ai, ai mese lava, le ainga o le atua. So next week, God willing, e o atuai le ola ma le malosi mai le atua. Le atatou va ai I le atau saminga le o Feast of Shavuot or the Feast of Pentecost. Tātou te va ai le amatanga la wole tuspa ia o lo tusia mai ai. It's an agricultural harvest. As I te o mai I le ngaluenga lua, tātou te lua, it's not just an agricultural harvest, but it was a spiritual harvest. Ina ua a fio mai le nganga paia, ma papatiso I nā I le au so o whaatastasi I lunga o le upper room. So, our title, le tata mata upu nei a pia, o le fausiaina o Isaraelu, o se vavenga, po se fufuanga le atua, po o se whaiunga se a malo au whaatasi. I think from God's word, we really believe this is part of God's plan. You know, God, o lai whaalu ale por kalame ale tua. We are in the end times. We are part of His plan. God is a part of that plan. Israel is a part of God's plan. Us as well.
we're also part of God's plan. Um, my Israel and Gentiles are part of God's plan, His end time plan. O le se tai me whai tau atua le nea fiafi, pa e whai tau le e sau tai pa tau lo e peso e lua, whai upo se fulu tasi, es ma le lua suma lua, o le leinga o tangata Isaraelu, ma tangata o nu ese. Amen. We are part of God's plan. Israel is part of God's plan. But it's not about Israel. It's not about us. It's about God of Israel. E moni lava oro o iai, Isaraelu I fufuanga le tua. O iai fo I tātou o tangata nu e se fufuanga le tua. A e lo I tātou le o ngā tutonu o mea uma. O le atua o le o ngā tutonu o mea uma. O Yesu o le o ngā tutonu I mea uma. I te I o tātou manatu o whao ngā ina I tātou I le atua. Ma te lea I leo tātou manatu ia te tātou. But really, we're only servant. E peo Isaraelu o ia o le au auna mo le atua mai le manuia ia I mo le lalangi. O I tātou foi on au auna a le atua. E na ia le manuia le lalolangi I ona I tātou o au auna le atua. So whatever you're doing to bless God's people, whatever you're doing that you're bringing God's light and God's revelations into this world, continue on doing it. Keep on keeping on. Yo le tato mataupuna, whapataya toi foi. I le uso ya Nancy, yo, thank you. And my sister Florence, wale tua ya Florence, ia mese foi. Ia ana, ia mai lato umalava o ma putsa mai, ile nei afiafi. Ia whamania le tua o te loo, ia whi au, mga luenga lo tō ngā lulue ai. Ia tu mau le whaunga le tua te oto. Ma le malosi e au nai moia. In Jesus' name, amen. Father, we thank you for your word. We thank you that we find your plan in your word. And so, Lord, tonight is a reminder that you have a plan for your people, Israel. You have a plan for us, those in the nations, to bring glory to your name, God. And so, Lord, I pray that your Holy Spirit will help us to bring understanding, to bring revelation every time we read your word. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. He whamania le tua I le tatou ainga o le whaatua tua le nea fiafi. God bless. Shabbat shalom.